akavuga ngo wa daimoni uri mu uyu mukobwa ndagutegeka mu izina rya Yesu uramuvamo, nanjye nzanwe no gutegeka. Ndakutegeka daimoni wateye uyu muntu umuvemo mu izina rya Yesu. Mwariko muravugana na Pastor Nduwimana Joseph, asanzwe aremesha ikiganiro ugusenga guhindura ibintu, akaba akiremesha imisi yose ku munsi wa gatanu kuri Buja FM kuwa gatanu saa 8 y'ijoro gushika mu gatondo, no ku munsi wa gatandatu imisi yose mu bucago bwo kuwa gatandatu bucari kuwa Mungu saa 11 gushika 6 mu gatondo ka kare kuwa Mungu. Ushobora kudukurikirana rero no kuri YouTube hamwe na Facebook, mbere hariho na application wandika Buja FM, uwo mwanya ukaca udukurikirana direct ikiganiro no gusenga guhindura ibintu. Nagomba tubandanya dusangira ijambo ry'Imana dusoma hariya mu Byakozwe n'Intumwa igice cyaho cya 16 umurongo waho wa 18 niho tugiye gusoma, ariko uhereye ku murongo 18 amara imisi myinshi agenza cyo, ariko Paulo adundumiwe ati ndakubariye mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti wa mudaimoni mwe muvemo. Nanje niryo jambo mpagazeko. Bibiliya iratwerekana za yuko hari umukobwa yari yarabashwe n'abadaimoni, yari umupfumu, yari umuntu akoresha indagu, kandi yari ngo yaratungishije abantu benshi cyane, cyangwa se nawe yari yaratunze kubera amangetengete n'amadaimoni yari muri we. Nakunze ijambo ry'Imana. Paulo ngo ari kumwe na Petero bariko baragendagenda, iyo daimoni kirabakurikira itangura kuvuga ibyiza kuri Paulo, mbere itangura kuvuga ngo abana bakozi b'Imana ijambo mfise ni iyo nkemu mbi itangura kubakurikira. Birashoboka ko nawe hari nkemu mbi yagukurikiye, birashoboka ko nawe hari nkemu mbi yagukurikiye mu buzima bwawe, mu maproje yawe, mu rugo rwawe, yatumye udatera imbere, yatumye utaronga gutarongora, yatumye udakizwa, yatumye ibikorwa byawe bipfa, ufata ibidafatika kubera nkemu mbi yagukurikiye. Imana idufashe. Ariko mu bushobozi Imana yampaye nk'uko Paulo yahagaze mu ijambo akavuga ngo wa daimoni uri mu uyu mukobwa ndagutegeka mu izina rya Yesu uramuvamo, nanjye nzanwe no gutegeka. Abadaimoni bakuboshe, abadaimoni baguteye, abadaimoni batumye utaroranirwa, abadaimoni batuma wamugwaye, ndabategeka mu izina rya Yesu. Ibigusubiza inyuma, ibikubuza urugo, ibikubuza urubyaro, hamwe n'abadaimoni ndabategeka bakurakura mu izina rya Yesu. Ukora uhomba ubuzima bwawe bwarafutanye, hamwe n'abadaimoni ndabategeka magaze mu ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Barekura ubuzima bwawe, barekura amagara yawe, barekura proje yawe mu izina rya Yesu. Abiteguye ingendo ndabategeka. Abadaimoni bakwikurikije, abadaimoni bakuronde, abakuboshe, abagusubije inyuma, abaguteza umubabaro, abaguteza ivyago, abaguteza impanuka, abatuma utarongorwa, abatuma utadandaza, abagutuma usubira inyuma, abo badaimoni bakwambura ivyawe ndabategeka mu izina rya Yesu. Abagutera ingwara z'uburyo butandukanye, abo badaimoni ndabategeka mu izina rya Yesu. Mu bushobozi bw'ijuru, mu bushobozi bw'Imana rurema ndabategeka. Magaze mu ijambo ry'Imana, Imana yampamagaye, Imana nkorera, ndabategeka mu izina rya Yesu. Muramuvamo, muramurekura, ibyo mwaboshe murabirekura, aho mumurondera muramurekura mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana uko byamyejo n'uyu munsi niko riri, riracyakora. Imana ntihinduka. Paulo arategeka, nanjye mpagurutse ntegeka. Ibiguhiga, ibiguhagurukiye, ibikugwanya, ibigusubiza inyuma, ibikubuza amahoro, ndabitegeka bikurakura mu izina rya Yesu. Mana ndagushimiye kwa abantu bidegembya, kubagiriye neza. Abadaimoni bari barabateye hirya no hino bakaba babahunze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Kurikira intaye. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ngabishimira Imana mushobora byose, ntaho byagashimira w'umwere wanjye. Ibi nasibi tukiva ko kwirungwa Imana yaraciye byo kumoje abumvane baneze umunsi nkatembera mu barabara. Twahuye n'umuntu ntazi, naje sinabiramuzi, acabwira tukubuzi muri moje na bwatsi. Mugamba yabanje kumbaza iyo mva kuri dondorana,
acambwira ati wowe kurira ikibanza araguha n'umutahe ntiwokora nta cumi gusa ndagenda ati bagenda ubaze urukume yaciye muri ville aho ikibanza zose uyanda kurikira urukume yaragiye yose akiyasindishije muri ville hariya muri galeri plaza ikibanza nawe se cyase nka miye acambwira amezi 3 acambwira ati nta muntu worongera kugira ngo neza kumukanda kubika mutaro wotanguza nzara umuntu arabifasha agiye atatanguza umuriyoni n'unusu ushiku amaze kuva 620 ikibanza nakirose natanguye no gukora nasaba ko nshya kwiganza akavugisha n'abakiriya baronka ariko Imana yariruye cyane niyiruye Imana yamaze kuzana amafaranga ikagura n'ikibanza n'abakiriya baraza mu izina rya Yesu. Mana turamuhezagiye nk'uko abisabye umugisha wa mbere ukurikirane n'uwa kabiri. Imana imuduze ku rundi rugero bavuze ko tugiye kuronka amafaranga none natanguye kuyaronka uyu mwaka nawe umuduze ku rundi rugero uko yafashijwe n'abandi n'abazafasha abandi mu izina rya Yesu. Mukomere amashyi Yesu. Haleluya. Haleluya. Amen. Bantu b'Imana Yesu agira neza. Amen. Jewe ngitangura umwaka wa 2020 narasenze Imana ndavuga ati ndashaka urugo rw'iwanje kandi Imana wowe nyene umpaye. Amen. Nukuri yarandonkeje uburyo bw'amafaranga ndubakisha inzu ubu yaheze byose nahejeje shaka usengere imumufasha. Mana umufasha arahari ahubwo muhutse nawe ari hano mu izina rya Yesu.